mama Atongoi Akamba kuma kauntini ya Mombasa nimakwata uneeni wa musumbi Dr. William Ruto kana kila mukenya niwailite kukwata maendeeo ona ketha aumite kisioni kiva cha Kenya na akunie kula usakunaini munene ani mali anavyo na uneeni wa munene wa musumbi Rigathi Gachagua kanala manakwati mbau serikali ya Kenya Kwanza usakunaini mubetuni mama ilite kukwata uai ndine wa serikali Angelina Museno kutueleza. Enene ava musini wa Mombasa Cornelius Mutune na ulani muteti ni wawetekana uneeni wa musumbi William Ruto wa kila mwenendi Kuthukuma kwa withianu niwailite na niwatite katiba vala wawetekana uneeni wa munini wa musumbi Rigathi Gachagua kuwetekana alama akunie kula kwa wingi nimo mailite ukwata maendeeo awetekana uneeni uti mwailu na ni utonya kuwete ngusanisho syake uteti. Hakuna mahali yoyote Kenya na hakuna Mkenya yeyote atabaguliwa kwa mambo ya maendeleo kwa sababu ya siasa ama kwa sababu ya kabila ama kwa sababu ya chama. Sisi wote ni ndugu moja, wananchi wa taifa moja, na sisi wote ni ndugu wa Kenya. Nyinyi mnanielewa? Nye ninguunga mkono President Mheshimiwa Ruto nundu ananena Yiulu wa katiba. Katiba nike kwazia kana mali Onthe ya Kenya ni andu alama Kenya na alama kala hapa Kenya. Kainenete kuhusu andu alama kunite chama tawala kula kana mundula waungie mkono President ula wendene wa uongozi. Lakini kenene ya mwikali Onthe wa pa Kenya ena right ya utumiki wa serikali inoyipo na kukwata maendeeo patena ubanguzi. Nukuwetekana vena vata wa Gachagua kumunenga ndaye musumbi William Ruto nikana vethiwe na serikali ndumu vandu va kuanika aiwetekana kini kitonya kuwete ngusanisho kati wa ndongo isi ile. Na nikenda kwithwe na serikali ndumu lazima makwatianie na maitho maine na undu umwe, lakini metho mayaanika obvious ananchi namo kana mwenendi akethwe muaniku na kukethwa kwina ngusanisho cia kuuna kuu, lakini Gachagua lazima okendi na yunga musumbi Ruto uneeni wake nundu anenie katiba, lakini Gachagua ndananena katiba, anenie maoni make na wendi wake ambao ni kindu kite utalika nundu kiyungite katiba mkono. Ingi Mutune nukuwetekana unenania ula unatoiwe kati wa serikali ya Kenya Kwanza na ngaliko yolei niwailitethwa na matunda makumuna mwenendi undu vailite. Na ula mkutano wa bipartisan na ibomas upande wa serikali na upinzani ni uthelile na nitukuona kila chumie vau nikitona utethia mwenendi nundu kila upande nukwata kalila pau bomas andu manethia mainenea kuania mali ya nthi ya Kenya na kila upande uyisa kwithia timu vinyi na nikielelo kiseo kila mwananchi kwise kwithia ni wakwata haki yake kulingana na mosiao mandhino kana ukwati wa ndhino. Ingi nuumania mwikianisyo wa ndeto na ulona ikati wa muyumbe wa Yala Hassan Omar na mutongoi wa wepa Dr. Stephen Kalonzo musio kavala wawetekana ndongo inisia iliteithi wa mustale ni wambe kuwatia katiba kandi kinya ya vika pandu weza kwithia kilomwe nunu ya mwenzake kwa siasa ndaka kwata Kalonzo amwia Omari ndaka atwika gavana Mombasa na ke Omari pia amwia ndaka atwika president wa ndhino. Sindu cia muthemba usu yailite kuwape ndini wa viongozi na kindu cha musingi ni mailite unengana ndaya nundu kindu chuki na ndini wa media na interest ile na hivyo ina ya mwananchi ti interest cia mundu mwene. Kwa ni mailite kunenga na heshima na maiyethwa mai discuss kila kitona utethia mwenendi. Sindu cia muthemba usu cia Atongoi cialite kuwatia katiba kala iko katongo etie nthi ya ito ya Kenya ambao ni katiba ka 2010.
ngilivotea vilingi wa mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse.